مهمترین خبرگزاری‌های روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. السلام علیکم. در طلوع مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجاکت وابسته با اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره با احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سال تولدشان 1998-2007 جمهوری تاجیکستان با خدمت حربی جلسه برگزار گردید. وطن این مقدس و عزیز است برای هر یک انسان. وطن برای ما والدین، اهل عائله، یار دوست، طبیعت زیبا و ناتکراری کشوری محبوبمون می باشد. هر فردی که صادقانه و سربلندانه وطن مقدس خود را از دشمنان، غرضخواهان امین نگاه می دارد، در حقیقت او وطن دوست و میهن پرست است. خدمت به وطن تنها وظیفه جانی و مقدس سربازان و افسران، مقامات حفظ حقوق و یا خدمتچیان دولتی نیست، بلکه وظیفه جانی هر یک فرزند صادق به وطن و ملت خویش است. به هر یک شهروند صاحب خیرت وطنی محبوبمان، علل خصوص با جوانان با اور و ناموس ضرور است که پای آبادی و خرمگردانی و زیبایی آن حفظ مرز و بوم وطن محبوب را در جاده اول ماند. پیرانی روزگار دیده ابراز می دارند که هر یک جوانی سینش به خدمت حربی رسیده را ضرور است که به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گردیده توسط خدمت صافدلانه قرض فرزندی خود را در نزد وطن مادر ادا نماید. ادای خدمت حربی سری بلند و روی سرخی هر یک جوانی صاحب خیرت است. هر شخصی که جوانی بلند و ناموس است در صف ارتش ملی کشور سربلندانه ملت و دولت خود را از دشمنان محافظت می کند. خدمت در قشون‌های مسلح این مکتب مردانگی و جسارتی بوده. هر یک جوان در اینجا آبوتاب می یابد، درس زندگی می آموزد، جوان مردی بلند و اور می گردد و افتخار والدین و اولاد می باشد. برای مردانگی و جسارت او را بیشتر عزت و حرمت می کنند. چنین معنی عموم داشت جلسه نوبتی برگزار گردیده. در طلوع مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجاکت تحت رهبری رئیس شهر پنجاکت عبدالخالق خالقزاده، سرداری شعبه اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در وادی زرافشان نظامزاده نصرالدین و پروکورور شهر پنجاکت مشاور عدلی درجه 1 اسکندر رحمتزاده با اشتراک فعالان و رئیسان جماعت‌های دهات محله‌های شهر جلسه برگزار گردید. در آن اساساً یک مسئله اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره با احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1998-2007 جمهوری تاجیکستان با خدمت حربی مورد تحلیل قرار گرفت. ذکر گردید که برابری پیشروی‌ها کمبودی‌ها نیز جای دارند، از جمله قانون شکنی، حالت‌های کروپسیونی که این باعث نگرانی و تشویش آور می باشد. در سال 2024 76 نفر شهروندان 171 عدد جنایت کروپسیونی کردند. از این مقدار 22 نفر کارمندان کمیساریات حربی 22 حالت کروپسیونی جنایت کردند. از جمله یکی بلیت حربی قلبکی تیار کرد و دیگری جوان دعوتی را همچون شخص بیمار نامنویس کرد و مانند اینها. همچنین ذکر گردید که در این دوره در دعوت تیرماهی و بهاری سال سپری شده 3 نفر خدمتچیان دولتی با پرگیری دست به جنایت زدند. بهره از بین بردن جنایت‌های کروپسیونی، قانون شکنی‌ها باید تدبیرهای مشخص اندیشیده شود. مسئولین در بین جامعه کارهای ترغیباتی و تشویقاتی را بیشتر به راه مانده با آنها ملاقاتی آشکارا گذرانند و از شرط و شرایط بود و باش زندگی سربازان و افسران معلوماتی مفصل دهند. راهبریت از مسئولان رئیسان محله و جماعت‌های دهات وابسته به کارهای بسامان رسانیده شده، رفت اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، برگزاری کارهای ترغیباتی و تشویقاتی، شرط و شرایط فعالیت کاری پرسان شده برای اصلاح کمبودی‌های جای داشته دستورها دادند. قید گردید که رسیدن به قدر وطن، دوست داشتن و در حفظ آن همیشه آماده بودن هر یک شهروند کشور علل خصوص جوانان وظیفه مقدس به حساب می رود. هر یک پدر و مادر وظیفه دار است که فرزند خود را در روحی دوست داشتن و رسیدن به قدر و منزلت وطن تربیت نماید و از فرزندان با اور و ناموس خویش افتخار نمایند. گزارش این ساعت ملایبه طلب شد توشف.
раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода сайёҳи рус Антон Тилитсинро ки ҳангоми сайёҳат маҷрӯҳ шуда ба беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент бистирӣ шуда буд аёдат кард. санаи 8 сентябри соли 2025 ба шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Панҷакент хабар ворид гардид ки як шаҳрванди хориҷӣ ҳангоми сайёҳат дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Вору деҳаи Вору аз кӯҳ лағжида ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштааст. баъд аз гирифтани хабар гурӯҳи махсуси зудамали наҷотдиҳии вилояти Суғд дар водии Зарафшон сардори бахши раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи Айнӣ ва афсари шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Панҷакент ба самти ҷамоати деҳоти Вору сафарбар шуданд. наҷотдиҳандагон пас аз тай кардани роҳҳои душворгузари Ағбаи Чимтарға шахси маҷрӯҳро тибқи координатҳои ҳамсафарон муайян ва пайдо карданд. ҷабрдида шаҳрванди Федератсияи Русия Тилитсин Антон Вениаминович соли таваллудаш 23 август соли 1981 истиқоматкунандаи шаҳри Екатеринбурги вилояти Свердловск буд. ҳангоми санҷиш маълум гардид ки сайёҳ ҳангоми лағжиш аз баландии пояшро шикастааст. сипас санаи 10 сентябри соли 2025 ҷабрдидаро бо истифода аз занбари махсуси тиббӣ ва аз роҳҳои душворгузар ки ҳаракат дар онҳо мушкил аст ба деҳаи Вору фароварда ба беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент интиқол доданд, барои табобат бистарӣ намуданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода сайёҳи маҷрӯҳро ки шаҳрванди Федератсияи Русия сокини шаҳри Екатеринбурги вилояти Свердловск Тилитсин Антон Вениаминович аст дар бемористон аёдат ва ҳолпурсӣ намуд. сайёҳи рус ва ҳамсару писараш ки ба дидорбинии ӯ омада буданд аз таваҷҷӯҳи мақомоти шаҳрдорӣ ғамхории табибон муҳайё кардани шароити мусоид барои табобат изҳори миннатдорӣ карданд. табибон ҳолати сайёҳи русро қаноатбахш арзёбӣ намуданд. аз ҷониби кормандони шӯъбаи корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент миёни сокинон мулоқот ва корҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор гардида бо онҳо суҳбати озод гузаронида шуд. дар деҳаи майкатаи ҷамоати деҳотии Амондара бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғду шаҳри Панҷакент инчунин сокинон занони ҳунарманду фаъолон мулоқоти судманд доир гардид. намояндаи кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Дилбар Муродова, муовини сардори раёсати кор бо занон ва оилаи вилояти Суғд Боғигул Исломзода ҷиҳати ба ҳаёти мустақилона тайёр намудани ҷавондухтарон ва ба ин васила пешгирӣ намудани пошхӯрии оилаҳо вобаста ба баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, ҷалби онҳо ба корҳои идоракуниву роҳбарикунанда бо ҳунармандӣ машғул шудани бонувон сухан гуфтанд. қайд карда шуд ки маърифати оиладорӣ ва пешгирии ҷудошавии оилаҳо яке аз масъалаҳои муҳимест дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. яке аз сабабҳои асосии низоъ дар оилаҳои ҷавон омода набудани онҳо ба ҳаёти мустақилона мебошад. гурӯҳе аз падару модарон фарзандони худро ба зиндагии мустақилона дуруст омода намесозанд, онҳоро соҳиби касбу ҳунар намекунанд ва дар тафаккурашон сабру таҳаммулро ҷой намедиҳанд. ин нукта нишон медиҳад ки барои баланд бардоштани маърифати оиладорӣ на танҳо худи ҷавонон, балки падару модарон ва ҷомеа низ бояд масъулияти бештаре эҳсос кунанд, таъкид намуданд баромадкунандагон. пешвои муаззами миллат ба аҳамияти таҳсил ва касбомӯзии духтарон таваҷҷӯҳи хос зоҳир менамоянд. қайд карда шуд ки ҳар як духтар бояд баробари писарон таҳсил намоянд, дониш ва касбу ҳунар омӯзанд ва соҳиби хушбахтии ояндаи хиш гарданд. ин дастур ба он нигаронида шудааст ки занони соҳибмаърифат ва мустақили иқтисодӣ метавонанд дар таҳкими оила нақши муҳим бозанд. муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода оид ба рушди маънавию фарҳанг дар оила, тарбияи дурусти насли нав, ҳидоят намудани фарзандон аз ҷониби модарон ба ватандӯстӣ, хиштаншиносӣ, соҳиби илму дониш гашта мутахассиси беҳтарин шудани ҷавонон, дар ободиву рушд ва тараққиёт саҳм гузоштани шаҳрвандон ибрози андеша намуд. инчунин мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи шаҳри Панҷакент Ҳамзира Замонӣ вобаста ба масъалаҳои мубрами
рӯз аз ҷумла пешгирии падидаҳои номатлуб, зӯроварӣ дар оила, ҷудошавии оилаҳо, рӯна овардан ба фарҳанги бегона, ҳамзамон баланд бардоштани маърифати оиладории бонувон, бо ҳунару ҳунармандӣ машғул шудани бонувони хонанишин, рушди ёфтани ҳунарҳои қадима, фаъолона ширкат варзидан дар чорабиниҳои гуногуни иҷтимоӣ ҳарф зад. таъкид шуд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри дастгирии бонувону ҳунармандон гранту лоиҳа ва барномаҳои гуногунро амалӣ менамояд, то ки занон дар зиндагӣ бо ҳунаре машғул шуда дар ободии рӯзгори оилаашон ҳиссаи худро гузоранд. зеро таъмини зиндагии орому осудаи оила ва бунёди оилаи солим ин яке аз ҳадафҳои асосии давлату ҳукумати кишвар мебошад. ба муносибати 70-солагии зодрӯзи шоир, рӯзноманигор, раиси бахши панҷакентӣ иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Исмоил Зарифӣ чорабинии тантанавӣ баргузор кардид. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 ба номи академик Бобоҷон Ғафурови шаҳраки Суғдиён ба муносибати 70-уми солгарди яке аз адибони шинохтаи адабиёти муосири тоҷик, раиси бахши панҷакентии иттифоқи нависандагон Исмоил Зарифӣ маҳфили адабию фарҳангӣ баргузор гардид. дар оғози ин маҳфил таъкид шуд ки воқеан ҳам аз тарафи Исмоил Зарифӣ даҳҳо китобҳо ба нашр расида имрӯз ӯ тавонист дар байни хонандагони кишвар мавқеи хосаи хешро муайян ва маҳбуби онҳо гардад. дар ин маросим аз тарафи раиси раёсати суғдии иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Аҳмадҷон Раҳматзод ба соҳибҷашн меҳномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тақдим гардид. ҳамзамон нависандаи шинохта ба соҳибҷашн Исмоил Зарифӣ нишони ифтихории иттифоқи нависандагони Тоҷикистонро тақдим намуда, онҳо зимни суханрониҳои хеш бори дигар дар бораи фаъолияти иҷодии Исмоил Зарифӣ андешаҳои хешро баён намуда, ӯро бо санаи 70-солагии самимона табрику муборакбод гуфтанд. яке аз нависандаҳои шинохта ҳаҷнигор Додохони Игамзод дар ин маҳфил ширкат варзид ва бори дигар изҳор дошт ки воқеан ӯ аз навиштаҳои Исмоили Зарифӣ бархурдор аст ва ҳамеша таманно дорад ки бигзор китобҳои ӯро ҳамаи мардуми Тоҷикистон ва хонандагон қироат кунанд, зеро онҳо инъикоскари ҳаёти муосири мо мебошад. дар ин маҳфил раиси ҷамоати деҳоти Косатарош Олимҷон Маҳмудов дар бораи мақоми иҷодӣ соҳибҷашн Исмоил Зарифӣ сухан гуфта, ӯро ба ин муносибат табрику шодбош намуд. аз тарафи шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент бо иштироки мушовирони шӯъбаи маориф Барно Ашурова ва Бобоев ба соҳибҷашн тӯҳфаҳо супорида шуд. хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 Умида Ильёсова аз китобҳои нависанда порчаҳо қироат кард ва устоди хешро бо ин санаи фархонда табрику муборакбод намуд. гузориши Аббос Ҳамросода ва Талабшоҳ Тошиф. идомаи барномаи иттилоотии пайғом дар муассисаи таҳсилоти иловагии шаҳри Панҷакент бахшида ба оғози соли хониши нав рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид. бо мақсади ҷалби бештари кӯдакону наврасон ба омӯзиши илму ҳунар ва донишҳои муосир, санаи 15 сентябри соли ҷорӣ дар муассисаи таҳсилоти иловагии шаҳри Панҷакент рӯзи дарҳои кушод бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар ин рӯзи фараҳбахш шумораи зиёди кӯдакону наврасони соҳибистеъдоду завқманд аз ҳисоби хонандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳр ташриф оварданд. баъд аз ифтитоҳи чорабинӣ, директори муассисаи таҳсилоти иловагӣ Норуф Шокир ба сухани табрикотӣ баромада, ташрифи тамоми иштирокдорони чорабиниро ба муассиса хайрамақдам гуфт.
ҳамзамон намояндаи шуъбаи маорифи шаҳр яҳьёе валола ба сухани табрикотӣ баромада дар охир бо таманниёти нек ҷалби бештари хонандагон ба машғулиятҳои иловагиро махсусан таъкид намуд. сипас бахши расмии чорабиниро ҷонишини директор бегов нарзулло ҷамъбаст намуда ба якчанд аъзоёни маҳфил ки дар озмунҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ ҷойҳои намоён гирифтаанд бо диплому ифтихорнома ва чанде омӯзгорони муассисаро низ бо ифтихорнома қадрдонӣ намуданд. дар идома баҳри болидахотирии иштирокчиёни чорабинӣ барномаи консертии омоданамудаи таълимгирандагону кормандони муассиса пешкаш гардид ки аз ҷониби ҳозирин хуш пазируфта шуд. гузориши дилафрӯзи ҳафиз ва талабшоҳ тошев. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломатиро хоҳонем. хайр, саломату сарбаланд.